asatizah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, mobil khusus kami muliakan, kami ta'zimi yang mewakili Bapak Camat Kakanda selaku Sekcam, yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak Kapolsek beserta seluruh anggota, juga datang Bapak Babin Kantipmas. Yang kami muliakan Bapak Kepala Puskesmas beserta seluruh tamu undangan, Bapak Kepala Desa Boto beserta seluruh hadirin wal hadirat, terkhusus orang tua kita Bapak Ayahanda Haji Abdul Halim hadir bersama kita pada siang hari ini. Ketua NU Kecamatan Pituriase beserta seluruh jajaran Jamiah Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Alhamdulillah, saya pertama-tama berterima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin Uluh sudah memberi kesempatan kepada kami dari NU untuk berkolaborasi mengadakan kegiatan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan angka barakah, termasuk ibu-ibu majelis taklim Dewi Sangi kada boleh yang jelasnya beda seragam pasti beda masjid. Ya Bu, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sitongan na ya waktu ibu waktu tinro. Jadi aku kamelo matinro dena mereka. Sesudah duhur itu sebenarnya disunnahkan tidur. Jadi ya tuwa takkalewe nasuroki nabi kita istirahatkan. Makanya itu tidur sampai asar. Jadi pura piasara tu nayatyangi matinro makruh hukumnya sampai masuk waktu isya. Nah, sebab di situ banyak penyakit termasuk rihil ahmar, angin merah. Yang itu nasabari biasanya kena stroke ringan. Itu adalah rihil ahmar. Jadi makanya ya kuidi pajabae okumir waktu istirahat, maka sebelum tidur baca doa, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari, supaya tidak kena penyakit itu. Apalah nih Bu? Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Itu 3 penyakit itu. Yang pertama adalah mimisan, itu biasa mesengo. Yang kedua adalah stroke. Yang ketiga adalah kanker, penyakit kanker, gumpalan darah. Makanya kita minta kepada Allah supaya tidak terkena itu. Sebab ya rola saya maka di Nabi kita mega matu umatku tuh nak kena. Ya, jadi makanya dibaca doa itu supaya tidak kena penyakit itu. Ya. Di mapunco ni Allahumma inni a'udzubika epun millau alin ronga ngak koridi pole minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Iro padongan tapala ni di makundru-kundru tongat tu sa di kodena apala. Sinina tamat-tamat napong Allah Subhanahu wa taala ke hadir iro sitongan nami raja Pak Bu, setiap pacarama hampir semua itu nabahas tentang sempajang. Padahal sitonganna iya ko icukuki ayae tania sampaja tujuanna nabita mameraja tania. Nah sabab makadami ayae a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu perjalanan Isra. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yana roman nasa linuriyahu min ayatina.
untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi aku tahu maka ada tujuan raja linuriyahu min ayatina. Maka itu kan tujuannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Cuma magi na sampajang bicara na sabaiti yang oleh-oleh. Iya ro napoleon nabita. Padahal nabita yoli untuk ipitan arajak kuasan na pong Allah Ta'ala. Tapi aga na bawa rewa sampajang makome matiwita. Ya kung katalo umrah denah kadatu tawe aga mo itakoro aga mo pigaw makadami aga na poleang. Coba itu ya kung kataw pole umrah aga na poleang cere sujadang oe sam-sam cilla gincung ya itu de itu nang kanakutan ate aga mo piga okor oken rokong ya lo masyara aga mo ita aken de nakutane itu nakadaga na bawa poli Jepang datang aga oleh-oleh na poli Malaysia aga Milo jadi semua yang ditanyakan adalah oleh-oleh padahal tujuan Isra Mi'raj bukan itu hanya linuriyahu min ayatina nasaba iyaro nabita nakanay musibah si todot-todong mati bainena kanya disebut amul huzun tahun duka cita nasaba benena kaminan napujila dairo malada napuji benena maka nabita yan adena masengara Khadijah dena gaga makunre masengaran padahal siya gumuru na Khadijah ni pubena ko nabita 40 tahun gumuru na siya gatong gumuru na nabita na bayne 25 tahun. Kalau lo campengnya si runtuk janda kedua malakai Khadijah lakai pertamanya meninggal ada anaknya satu namanya Hindun suami keduanya juga meninggal ada juga anaknya namanya Hindun makanya itu tapi dua cidi makunda cidi rone satu pendek umurnya satu panjang tapi Rosidi ahli sejarah makanya kalau ahli sejarah itu anaknya Khadijah yang dikenal dengan ahli sejarah itu namanya Hindun pura pira napa ipu beno ko nabita jadi 40 tahun umuruna maga kong kamakunray akadua malakai na 40 tahun umuruna si runtuk kalolo 25 tahun umuruna tapi aga nasa nabita ya na deni senga Hadijah de nagaga makunray masengaran jadi ya tu makunray tania lolona na masengaran aga na pale iya memato ko makanja ibatena bobo ilakaina namo mato masengarato bona memang ni aja tak kada malolo muka namo malolo nasala itoki iya na masalah iya itu kita pakanjak ya tanya tu cantik na makunraya na isenga tania to lolo na makunraya ni senga aga pale patu malinnal lauri lakaina we kanja pameto patutaw makunray Khadijah watunay pubay niyo ko nabita aga nasang iya na atamuhe sinin na waramparaku apunay pas bahkan dia kan orang kaya sinin na waramparangnya wapuna idi mana tupunna tapake untuk agama ng Allah Ta'ala ya komate kak matu na de nagagawa di tapake untuk makdakwah de na marigaga tala kain kafanku tapake untuk makdakwah itu wanita hebat yo pwede baineta kay ATM niya makataniwi kay sertifikat niya makataniwi itu jadi makanya itu nabi itu nasenga betul itu makanya dia itu nang kenapa marwiwi Khadijah ia toma na tunak bayi nabi lebih dari satu ketika Khadijah wafat. Bayi ini dia memang to nagaga pasele na pada nagaga. Iya. Jadi aku masih ngarang itu makun raya dia nan nawasala lah kay.
Yo pumi ko to 5K pala mi. Melo mandre laki na nas kami to na rekrus ko kare kami to pakada ko no ko mencaki pale ko mawari biang. O banu mala talo ko kami. Na pala mana min ko tunasa ko lo banu mala indo ko boleh murah mi matu peniya wajah. Nang kabay ni mako to lirang iloto dan apa to ya se tajo. Jadi penting sampaikan. Kemudian juga pamannya meninggal, ekonominya diboikot, jadi susah kehidupan Nabi pada waktu itu. Maka dipanggillah Rasulullah. Lawi mak dakwah ko Taif, ilalungi pasapisan na gubernur. Agak sana amurena. Angka maka da sapo kadua na amurena gubernur ko maka da de natulung nga romatu apa siji kumo lattu iyo korode ne wewai. Maka da agama mempigaw nasa meka madawa maka da maka memang madawa nasa enak ka po ng Allah Ta'ala manca jinabi nasa salaka itu tanya bangsa namu itu kira ini itu diterima bahkan dilempari tantangannya dakwah Nabi Ta. Setelah itu kemudian dipanggil Nabi Ta itu kira ayat. Maka dari subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram puluqi masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal ya ro nabi ta capak na mi ro aqsa ro nasaba ukui Makkah ibawa lo Madinah ukui Madinah na ibawa lo Gunung Sinai Bukit Tursina ukui Bukit Tursina na ibawa lo ko Baitul Lahmi. Nanti di Baitul Lahmi napai bawa tamu ke Masjidil Aqsa. Jadi itu Nabi teh pameraja bu leko-leko gitu. Dena lampu lalenna. Dena lampu maka dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa de. Pole jolo ke Masjidil Haram napa ibawa lo ke Madinah. Nai suruh mas sempaja don rakango ke malaikat Jibril. Maka de Nabi ta onrong aga Jibril. Maka de ko matu malaikat dapurang. Ini adalah Madinah. Jadi ini sememan itu Nabi tamah kada ko kak matu lette. Selesai itu pura masampaja maka Jibril to mataruna. Kenri lo lai bawa loko Bukit Tursina Gunung Sinai. Isura masampajang. Selesai masampajang Nabi ta makutane he Jibril onrongaga ye. Maka malaikat Jibril ukuni Nabi Musa sifat bicara langsung si bapung Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Setelah itu dibawa ke Baitul Lahmi justru naliwangi Masjidil Aqsa itu sebelah selatan ilotan na Masjidil Aqsa letu yo ke masjid ke sana Baitul Lahmi isure masampaja Nabi ta selesai masampaja don raka makutane he Jibril onrongaga ye maka malaikat Jibril ini adalah Baitul Lahmi onronna Nabi Isa jadi. Di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Setelah itu napai patamu ke Masjidil Aqsa. Okon itu nancaji iman Nabi ta. Alena pimpingi sampajange Nabi Rasulullah yang menjadi imam. Niga makmunah. Seluruh Nabi dan Rasul diturunkan oleh Allah untuk menjadi makmum. Jadi maga tasat dikongkai mana tahu mate mana makmunah. Itu Nabi Adam mati, Nabi Musa mati, ya kan? Iya deh, nama itu korokan Nabi Isa. Jadi ia tiya sange Isra perjalanan malam, ia ko makkadai Mi'raj tangga untuk naik. Naiya Nabi ipalalange apa Nabi palalang. Salah satunya adalah Nabiullah Musa alaihissalam ketika dia ke negeri Madian. Belana ya ro kampung mana kada cinampak minalalang nadapi ipa poncoki nalepi ilino nasabari nama ponco nula yana riasang Isra ya to si Mi'raj angka nabi lai pa Mi'raj tapi tidak Isra ipendre to sukulangi de to sinalalam niga Nabi Isa langsung diangkat ke langit kedua. Jadi dia Mi'raj tapi tidak Isra. Iyo pun Nabi tanala duai. Selain Isra dia juga Mi'raj.
Yan na tuwatun na nabita melo menre nang kabato na cekengi na pamenre macho tu ya robatu yan na robatu layang parang tengi makalaja menre ko kono tu memacuri nabita sehingga hari ini menre ni tapi isure lepang jadi ya robatu letu ya sewe dena yase detonano tapi dena tak ges sakotane tak gattu gang kaya sewe sampai hari ini. Menre nabita dari langit pertama mak beresalem si runtuk ni pengulut na sinin na nabiero istilah na ambo na nabi Adam. Jadi itu pengonron na lagi pamulangi Nabi Adam. Iyaro Nabi Adam ne wasi runtuk nabita maka dito panrite magi nabita na Nabi Adam dupay nama kamoy ga nabi. Ikan 20 tuh panabi dan rasul mana kan Nabi Adam ngokor maka dia tahu pandrita pahikmah iro Nabi Adam tahu masarah magai pole suruga ya dempara lokolino maka kanja onrona nano ipasang ya pak ya naro nasiarai nabita supaya digembirakan hatinya tak de mana susah nasi runtuk nabita iya jadi ya kong kacama nancaji staf lalo ki syarai atau kepala dinas mancaji guru biasa atau bupati mancaji camat tahu sogi kasiasi tasyarai tahu masaratin nanya yo pokok camat mancaji bupati aja mun tasyarai menre mu itu iya. Makanya dalam tasawuf itu namanya tamanni. Iya, jadi penting sampaikannya maka dia nabita nasabat Nabi Adam. Tapi iya na tu Nabi Adam tahu maca toba. Nasabakan kesalahan na ko suruga nan ribu huldi apa ibalisi la tamamuk aja pengaruhi na poda kana natame biasa po ngala taala yan retu tapi pule kasih runtuan di negara nan retongang. Gitu. Iya naro ibalisi makalasi pak puang Allah Ta'ala na pinangkurang na sana yang kedua tol yang katopa ba ini nama bici Siti Hawa nasa andren itu kan jadi dua tuh biasa solangi tahu nomor si di pak bici nomor 2 ba ini na itu bahaya pak ya tuh ba ini menerima susah Mie cairi codoi itu masusah iya nah mak bici jadi perlu toki hati-hati atau gini pajabae ang pak kato tu tau mako tu tulin mapenang kurang nah sepuluh surun tu pak bos ani gerek cedek padahal nangka iya pola nasa surun tu bos ani gerek cedek padahal pole ni mapo to si bapak bupati na penepitangi na sengkai si baka on yang kan gerek cedek ko tu iya tu mega tau mako tu tahu kala silasi itu perlu kita matika makanya perlunya tabayun yang kedua baine aja na sinin na bicara na makun raya tarima angkali ngamoy tapi pakanjaki timban na iya enggak ini upo dami man ni apa iya rasulani neneta iya rasulani Nabi Adam nadani ya dempar lokolino kene tanne gara-gara iya baini na mi hasibawi balisi mapenangkurang po Allah Ta'ala apa makada Nabi Adam dilang ka na rapa itu akalaku makada po Allah Ta'ala mapenangkurang maga kira-kira ko cama napa makada Pak Bupati tapa mapat di ulun dia na mungkin apa Pak Bupati makada makutonga gah de makomati Nabi Adam dia na konfirmasi na saywat ditonga ni ro iya na tu natasala itu pentingnya namanya tabayyun yang kedua mataru ilayase langit kedua niga onrong ni langit kedua ang kedua niga Nabi Isa yang kedua Nabi Yahya iya teh dua pak bu itu makalilya manang Nabi Isa jaji de gambok na ya to si Nabi Yahya pa aja ni macare pa indo na natampu mo pa makalilya ni apa iya tu Nabi Yahya kan anak Nabi Zakaria. Nah Nabi Zakaria itu kan menopause istrinya. Pak aja nih macarepa. Pak aja nih darah bulan pulangan. Tapi dia bisa hamil.
Makanya Kak Demi gaga anak na Nabi Zakaria yang painala Maryam. Anurena natilaw bolana na piaray anak makundra-kundray anak daradaray nalay aserata ngumuro na lebih. Nalay Maryam natilaw bolana. Na piaray nakibora kamera ya konera bili. Ro kamera na dega jandelana pintu mibang tapi goncin na pintu na Nabi Zakaria makatanili. Jadi nalay bayo na yaro na naurume matomi demeto na palaba imaso pa nasuro mitamo kurna lacaka ngi kamera nakibore ngon roma sampaja na panamprikanto goncina iya minata buka no kan patamangian re yo pidi mapiara na dara yale gonci motoro yang pai Pak Joka yo pun Nabi Zakaria piara na dara de meto na lengi gonci iya mina buka ina rekome patama andre. Apa yang terjadi? Ukaya ena rampeh kepala Quran. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna on roma sampajan na Maryam do. Wajada indah hariskan. Tuliang ka andrendre na runtu. Napa ni makaleliang? Maka namaja nang ka andrendre makwa pole na detanya watu akor padi ni maka namaja nang ka durian na tanya watu durian. Kin rimon riya ranrewe okuila la kamarana na Nabi Zakaria makatani goncingnya jadi mapikiri na sepulekin riya ranrewe makanya itu dalam ayat makutana anna laki haza pulekin riya aga jawabannya Maryam huwa min indillah iya na tua gaga langsung pole puang Allah Ta'ala ina de na mirapa akalana Nabi Zakaria makundra-kundra ya nak daratannya ko Nabi manang ka mana yale konre langsung de gaga ya tu itu de narapa kalana tapi makare anna laki haza makare huwa min indillah makadama ni Maryam innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab ya kupong Allah Ta'ala melo malingi dalle atanna de na melalui proses tak kajenna Nabi Zakaria we etaku nanya de gawijak we namillaw daw matak ka wasarro na nabi ka magiro de naling pong Allah Ta'ala iya makundra-kundray tanya nabi na yali bawa je andre berarti tanya pak dongan na yan anak makanja onron na ionron na millaw dong ya yan na pulay ka asuko ko to salaya to kamara na iya tamo ko to millaw dong itu nasa manisan nasa ngonron na tanya jadi hunalika da'a Zakaria rabbah Launi Nabi Zakaria korilalan na mihrab milodo wa huwa qaimun yusalli fil mihrab dalam ayat matangangit tatto masampaja rilalan na mihrabna aga nilaw rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a epon talenga wija-wija nasaba ini miwa diputari me pak domatku aga nasang panadatul malaikatu huwa qaimun yusalli fil mihrab matanga mopi mas sampajan Nabi Zakaria kulala na mihrab naturum malaika pole hilangi aga nasa malaika na podangi Nabi Zakaria annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin coba gere iya na deni yaki bua idi he iya ro tau pandrita ang katuko kamara na onro mas sampajang tatutu iya minatama kome mas sampajang iya na pura masui iya na riyasam mihrab iya pwede kode no kubandre na lamar kalau nakadiray kode kalau kelelak kalau sumpin na gulukas ya kung katoko lari tama kamara ko ke kamara lari lo bandre de gaga onro matata nonroy masumpah padahal WC na tak 20 juta lah pak nakibor 50 juta WC ye onro jambam makanja onro masam pajak de gaya maret jime mangitarima dong nasabak de gamat tata ta coba gere ko kamara tataki buai de to na malong yang penting genna isi disuk jadang deni onri mak berejama yonri mematomi berdua-duaan dengan Allah ya ku yonri mak berejama musalla sanna tanya musalla o komiti kamara itaro napa ni tatutu dena to tama ko de gajenne
Tapi tama mi mengaji, tama masikiri, tama masempajang, aja tak bicara lino kurilalanna. Telut taum mi ton roye tu tembus ya tu. Magi gurut tak ya Abdurrahman Ambodale kong kana anak santri na melo rewa na deka na tamparan. Tama mi lau di ko gurut tak lay jallo kam yo ko mihrap kada tama ko corona aku tiwan ang kangula su jadangin mita. Ya ko nasili kang liman na anak ke na su jadangin kadina runtuk na denang kana taro di gurut ka pole kindero huwa min indillah. Itu kuncinya. Tapi aja tak kibo akor na sa badui mita sapa. Tulilo ka ma si tengkang makoy. Asa made pagaga. Di nako. Itu kuncinya. Aga maknana. Iya ko angka aga ya kibwa. Nadega ga bicara lino na lapaka lila kurilalanna. Yun roito nga mitapak korok makasiwim melori po ng Allah Ta'ala. Maka angka aga-aga na paturo po ang Allah Ta'ala di luar dari akal manusia. Tania lalangak kalang napaki. Tania. Makanya Nabi Isa lahir dari tanpa bapak nasabak Maryam okoro. Yang kedua, Nabi Zakaria melahirkan bisa ada anaknya padahal istrinya sudah menopause, itu juga karena dia berdoa di dalam mihrab. Nah, tapi engkau menemukan apa ngoko bola tadi? Insyaallah. Makanya tu Pak Bu nareko ia ngangi kain kafan, ia ngangi kaci si kaju, ia royal ni pun riawa. Kaya tu mihrab dia nakedo. Jadi pun riawa ya ro ilap ba memang ini pun riawa napa itanra sudukna, napa patadangi su jadaya sekna. Iya na rusuk jadangnya wat dingi tolai untuk isasak ko macarepay. Tapi tapasangang iya ko pole mate-mate tabaja sanga die, tapodang ya na tanala iya ro kain kafan iya ro nawalungang de na buru watak kale na tawe ko yato na pa. Tu barakat. Namu iya tu kain kafan na de ciato tanay mandre ko ne tu nonro iya te masampaja. De tu nano babu. Sebenarnya dalam masjid itu ada bukan masjid bahasa Arabnya tapi disebut mihrab. Yaitu onron na imangnya yana tiasa mihrab. Yana tu ampai imangnya sitonganna, dia itu na sembarang. Cuma biasa tu masih riolo ya tu tehele na tujunna onro sujadan na imangnya leo warnana. Biasa warna bolo, biasa warna coklat, ya tu tujunna sujadan na imangnya. Nasabak tau pandrita maki buah masigi. Yo po makoko pada mana warnana? Apa insinyur maki buah masigi? Itu salah. Wah itu mihrab sebenarnya itu tidak boleh bergerak. Dia nakedo ya tu makanya tu ampai magi tu sujadan na imangnya na dua susung. Ya lengi palapi yawana napa ya le sujada ya se na biasa ambla yawana to sujada ipompa kini pak ganda dua magai. Na sabayero mihrab na Maryam dua anak tangga. Itu kaidahnya. Makanya si tongan tu imangnya Pak Bu, dia buat di tu mah kok kaidana, kok kaidah hakiki. Iya di imangnya aja tuh kok masih ge masampaja sunnah. O kok ki bolana nabitta, kika bolana nabitta, iya bener. Jadi ya kok pole bolana pu imang, aja na lalu pintu na makmungin olah, materu ilo bener, pole bener pina pertama. Aki buah ki onrong ukur ilalang, masampajang, si di alaki sujadang khusus. Pura pikama pitawena pakitama. Kalau sudah doa bersama, kembali lagi sholat di situ. Jadi sampai sunat tak kemana ruilala tajama. Maka itu pandai tapat tasawuf ya kong ka imang namo talutaw mina pananungang de na mati itu imang ko de na siruntu na bitta. Ya to baraka. Yo pu imang sesa namo lalan na makun reino la to tama. Ega. Sebenarnya kuncinya citi nih Pak Bu. Maka tahu pandrita ini dalam tarekat ini saya pernah pelajari itu. Maka dia ko angka imang nalalan na makmun nanola madari itu tasaka bacaan. Tapi ya ko angka imat tanyalalan na makmun nanola dia na tasaka bacaan itu. Iya. Nah sebabnya tu imangnya tasaka tu bacaan ko yasi imamunna. Na yasi kahusuan na makmungnya na imangnya tatak lepang alena. Nah pada betul istri
Iya ko si sabuwa balonge na serami ratu na pambatase sapak ko tu ya tu balonge makko mati tu sitongan na imangi. Iya kong kamon riaseki kahusuan na lepat tu alena sabak denu lepat teru icau ilamung istilahnya. Ya na tu nak kada tau pandai teh aja mulai lalan na makmumu lalu khusus ko iko jadi jalurmu dia na tak ganggu. Makanya imam-imam besar itu kita tidak pernah lihat lewat di belakang. Biasa kamap itu tenang ketam. Yo pergi di imat tasesa, tapi dia tu nak aku dia tu. Pak mega rupan na imam ako ko ay. Ya tu imangnya biasa pak namo masuk larak ponco minta utuh. Dia nama bela jokka tu, imang yoli tu ngapi tu mak baca. Kalau imang urun tu pak mak baca mak buku nandre. Dia nama man rekorobolan atau na baca enun, utane mak kada biasa mak kada magi. Tuang guru na de tandre korona mana sandre yoli rangi na semitau kak nak de kamana wajah isakka na napalinda. Hati-hatian ni. Nanti nang katurun tu di malau mak baca do mak buku nandre. Mana sandri yoli lagi itu angka iya jadi itu kehati-hatiannya aku apa tika iya jadi makanya kan itu ya ampai pak dia memang cajimang saya ndak mau itu cia ulu cia aja itu lebih rangi rewa lo boleh masam pajannya mencajimang kuna sorangan cajimang iya berat dia nama gampang tuh mancajimang iya. Bahkan posisi itu aja tak ada imang iya bang okui monrin na imang ya nomor gitu yonroi pitu tahu oko pak tahu ipite ya tuh iya. Walaupun ya ronrongi istimewa wah makan jalan ada tuh ke monrin na imang magai tahu masih jai pares sama tuh kusuri monrin tuh ke monrin na imang iya makanya tapi aja tercapak lo koro dikata pu tasaka kay imangnya tu lima kanani aga sambungi kamaraji itu jadi aja na sembarang iya ini tu nak kata pandita pitu tau imonrina imangnya makanja setelah itu ashabul yamin sebelah kanan napa ashabul shimal jadi itu saat pertama utama pitu napa lo kanan monri pinalo kiri makutiha jadi sebelah kanannya imam makanya kota maki masih gina lo bamu pas sebelah kanan lo kanan itu ashabul yamin itu imun ripyo ko tapi dia tu ni cocok ya ala standar ya ro pak ako makadaki memang nang imun rikana lo basyo ko atau sekalian ibawa imang lo ko rosunna na tumun rikana man jadi masalah tuh makanya padila itu tidak pernah merubah hukum keistimewaan tetap istimewa. Iya kodeta lolongan lo nih kok sebelah kiri. Kalau tidak bisa dapat sap pertama ada nih sap kedua. Pangka sahabat na nabi tadi nang kana demeto nang kana tetang sap pertama. We tak ko angka mana nang kana lo darat na nai te ka Roma na mak buah de ka Roma mak buah leng ni. We tapo mak buah ka Romana we rio pagah. Mondo ni to limite macaneri ka Romana de na sadingang itama watu nasa di manibal la bilala nasa laba na abang karo kalupo na yapun na apa itu sakdan na Bilal ang kariwaya makada asera kilo na lawi dia na pake ni tapi cocok memang pak na dia gagal laway sakdan na padang pasir maga dia kotok ko bulu gora namo ko si wali na bulu nang kalinga to tahu ya makiro ya naro ko Bilal bang itu makan 8 kilo itu nang kalinga sadana teti we matana we iya na darak ku tulu cengari buana ka romae na salayang we maperi-peri pure mak jene tamai penuh di sape o komuni nomor 2 monro na sapa ni tena ka melo milay si sele de ga melo nakap di ko riolo na nasam melo ko to masele onrong ang karo-karoma darak karoma aku dega aga darak karoma mak buah sangadin iya ko melo ko malinga itu sa pertama ala ya ro karoma aku yang pati melo ko pasisele sape ya lo ko tuy ko lomonri aga nasa ngero tapak tau mapahat to nasa
iya ro darak mo de pan ya pun na iyo po ya manasani wa pun na aja na usoro teri maksud di teri yo po ka ko idi hais de ya lalo idi legat tadi sujadan na layolo maju sujadan na de na maju taun na de na melo lay soro si pada sa pimelo igere matupu makoy padahal de disuruh manca jima isuro mi maju loko sa pertama itu jinnah tapi de to gago ko de to gaga arone de to mi je tu makor ye di makunre ye imonri sabta sab paling belakang itu yang istimewa. Makanya kau mas sambu sabki di makunra sambu layolo ki. Aja tas sambu lomonri. Ya korone mas sambu lomonri. Ya kau makunra ya mas sambu layolo. Iyolo yolo na imonri jo na liseri napa na sambung iyolo na. Iya. Iya tuh. Napa itu makunra ya dia tuh nawat dipakai parfum maseru. Makanya minyak wanginya wanita itu berbau nampak tapi tidak berbau. Pansane gincung kade pita mito de nak bau iya cila pita mi de nak bau pada itu perhiasan nama kun raya foto makeli cukbu rante makeli cukbu anting-anting makeli cukbu dia itu gak pita nya maku koto mana tu na temple mana ngisaliwong kanuk iya utamana wita tau tanrute do Dito kata tadrute dong ko iya terkenal di nawat di berlebih-lebihan tawe namu ulawat tak dilarang berlebih-lebihan dalam agama makasolan agama kasolan nomor si bisa melahirkan fitnah yang kedua iya ro kasih tahu kasih masiri ni mak depe minder nih nasa palabay jolo lala agak nasangi kau ditempel aku kau di bandren napagang kasi kunong tapi dia itu kagak kau di maka apa gitu nasa nanya mau meli cocok nih namo je ini meli tapi angka yasak kewajaran dalam agama iya dia nawadi nalarang agama itu berlebih-lebihan aja napa nih aja mau tak pasti puluh lada ulawa po iya ko mati masak iba ni mondri mi tumal ki gimilo de nak bayi ni lakai ta ko mati tuo ki lagi me mak bayi ni palai ko mati iya lo pada memang nih mako jangan aja takka dan napoji ka anyo tega gaya tuh namo di arone makoto maka napoji lakai ku tapoji sani ko tuoy nadi aga tahu mate keluarga na melu pak banyo ko bola na talumpan ni paling ngasiwan ni mak dalam may nakabongi ki ko monro tari memang mo tu talungas so patangas so yan nagan na